Dobar dan, dobrodošli u novi Buka podcast. Danas razgovaramo sa Milkom Grmšom, pravnikom iz Banja Luke, o svim ovim pravnim političkim zavrzlamama u kojim smo se našli nekih pola godine, ali čini mi se da nosimo posljedice od prije nekoliko godina o svemu tome. Evo, Milko Grmša, pravnik, gost Buka podcasta. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala na poziv. Pozdrav vama, vašim cijenjenim gledalcima i čitaocima. Evo, ja sam rekao na početku pravna zavrzlama, krenut ćemo od najsvježije informacije. Nova vlada Republike Srpske danas je održala konstitutivnu sjednicu, pa evo da odmah razjasnimo. Je li ta nova vlada upitna sa bilo kojeg aspekta, ako posmatramo pravno gledajući, je li ona sporna? Danas je, nažalost, u Bosni i Hercegovini sve sporno. Pravno sporno, pa i politički sporno i svakom drugom smislu. Nažalost, svojim čudnim potezima, prije svega Narodna skupština, počev od jula mjeseca 2023. godine, kada je usvojila zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a u martu mjesecu ove 2025. godine i usvajanjem drugih zakona kojima se pokušalo staviti van pravne snage u Republici Srpskoj funkcionisanje suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva i još nekih drugih institucija, a uvela je prije svega Republiku Srpsku u pravni prvo paralelizam, a nakon odbijanja odluka sudova Republike Srpske da postupaju po tim zakonima i svojevrsnu pravnu anarhiju. Tako da, strogo formalno pravno, mi pravnici bismo rekli da što se tiče nove vlade Republike Srpske treba sačekati očigledno odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, jer već su najavljene određene inicijative prema Ustavnom sudu BiH da se to pitanje razriješi i Ustavni sud bi trebao dati svoju zadnju riječ u vezi svega toga. No, međutim, kao što sam rekao, postavlja se pitanje da li mi poštujemo odluke Ustavnog suda BiH u Republici Srpskoj, jer je očigledno da nekad poštujemo, a nekad ne poštujemo. Ne znam zašto je to sve trebalo u formalnom smislu Narodnoj skupštini, jer je ona donosila te odluke, dakle, i ne može se niko uslovno rečeno vaditi na nekog političkog moćnika, taman i da je najveći za svoje glasanje. A ne znam pravo da vam kažem ni što je to trebalo sve tom političkom moćniku. Dakle, njemu lično bi bilo mnogo lakše danas da postoje dvojica sudija u Ustavnom sudu BiH iz Republike Srpske, dakle, i po njegovoj ličnoj apelaciji u njegovom predmetu, dakle, čeka se ta sjednica malog vijeća koje već dijela Ustavnog suda o njegovoj apelaciji, a i u ovim situacijama. Dakle, nismo proizveli ono što smo htjeli. U fudbalskom smislu Republika Srpska u sve probleme, igraške, kojih je bezbroj u posljednjih 10 i 20 godina, ipak je vodila u toj utakmici sa zajedničkim institucijama BiH do 2023. zato što BiH ima stalnu utegu OHR-a gdje nikom u svijetu ne možete objasniti da postoji čovjek koji može sam donositi zakone i protiv čijih odluka nema pravnog lijeka i svi se toga stide. Kad pričate sa ljudima iz međunarodne zajednice, to je rak rana. Također, zajedničke institucije su prije ove situacije s Republikom Srpskom imale čitav niz odluka, uključujući odluke Ustavnog suda BiH koji nisu provođene u Federaciji Bosne i Hercegovine. I onda je Republika Srpska, neko bi rekao ničim izazvana, neko bi rekao i sa nekim objektivnim razlozima, odlučila se za potez koji jedino ima smisla ako vi možete svoje odluke dovesti do kraja i pokazalo se da Republika Srpska ne može te svoje odluke dovesti do kraja. I da se vratimo na vaše početno pitanje, evidentno je da će sve sada zavisiti od odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine vezano za, čini mi se danas da sam upratio da su delegati i Trojke i delegati SDA podnijeli već zahtjev Ustavnom sudu BiH za rješavanje tog spora. Jel mislite da u tom kontekstu zato su Bošnjaci odustali od veta za zaštitu nacionalnog interesa, upravo da bi ubrzali proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine? Opet, sad ću reći prvo kao pravnik. Dakle, u formalno pravnom smislu juče su možda Bošnjaci po prvi put, to jest ovi ljudi koji nisu glasali za vitalni nacionalni interes u klubu Bošnjaka bilo pravo. Dakle, evidentno je da u novoj vladi Republike Srpske bi tu bilo 5 Bošnjaka, ministara. Ništa specijalno se protiv interesa Bošnjaka ne radi izborom ove vlade u odnosno prethodne vlade. I oni su u pravu, ovo je pravno, a ne pitanje ni političko, ni pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Ono što je kod njih po meni sporno je što su puštali unazad 2 godine i taj zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, to je bilo brutalno. Dakle, to što su pustili još neki druge zakone, tu su pokazali jednu
čistu političku pretenziju da napakoste, i to su prije svega radili iz SDA, da napakoste gospodinu Dodiku, očigledno su mu htjeli raditi neke tukove na utuke, ali ne ulazim u taj dio. Što tiče konkretno ovog juče zasjedanja Vijeća naroda, ne vidim ja u formalnom smislu šta je tu sporno. Dobro, dakle, nova vlada, čekamo odluku Ustavnog suda. Ima li ova vlada, kako bih rekao, kapacitet u smislu potpisivanja nekih odluka, ne znam, plata, penzija, nekih, pa i banalnih stvari? Ima li tu legitimitet da se to radi ili se sve čeka Ustavni sud Bosne i Hercegovine? Ja ću vas podsjetiti da kad je bilo riječ o prethodnim, ovako uslovno rečeno, ne uslovno rečeno, nego zaista radikalnim iskakanjima parlamenta Republike Srpske, donošenjem nekih zakona koji su evidentno bili neustavni, Ustavni sud Bosne i Hercegovine promptno reagovao sa privremenom mjerom ili privremenim mjerama. Dakle, i oni su to, ja mislim, kroz dan, 2 ili 3 donosili. Ukoliko sada u tako hitnom roku ne reaguju, u formalnom smislu vlada će raditi sve dok neko ne donese neki pravni akt kojim se to zabranjuje. Dakle, ne možemo mi braniti, na kraju krajeva bilo bi činjenje drugoga pravnoga propusta ili obaveze ili povreda drugog propisa od strane ove vlade, a ako ne bi imala papir, da se izrazim narodski, kojim se zabranjuje da radi, a ono ne radi. Dakle, dok god Ustavni sud BiH ne donese odluku, oni će da rade i po meni trebaju da rade, a oni nisu krivi što Narodna skupština postupa kako postupa, ja to moram reći, a odavno govorim da je ovaj aktualni saziv parlamenta najslabiji, nažalost, personalni sastav parlamenta u istoriji Republike Srpske. Malo je naći primjera dobrih ispravnih akata, sve što su donosili pogriješili su i evo ostalo još, nažalost, plašim se, vjerojatno će to biti jedna od vaših tema, Ustav Republike Srpske. Bilo bi katastrofalno da ovakav saziv parlamenta se upušta u takvo nešto jer oni nisu kadri za te stvari. Dakle, sve što je trenutno akutna politička kriza u BiH, a treba reći da nije izazvana samo potezima Republike Srpske i nije počela prije 3 ili 4 godine, počela najmanje prije 10, ako ne i dalje. Ali ono što je danas tema, to je znači Ustavni sud Bosne i Hercegovine, to su ovi zakoni iz Republike Srpske, to je proces gospodinu Dodiku. Šta god ko misli, gospodin Dodik je tu, to je ironija sudbine, za ovo nije bio kriv. Ali nesposobnost njegovih saradnika je dovela dotle da na kraju odgovara za njihovu nesposobnost. Možda je to neka kosmička politička pravda, ne ulazim u to, ali kao pravnik imao sam problema, što sam to govorio, kažem i sada, kao pravnik i opozicionar za ovo nije trebao odgovarati. Međutim, ispalo je kako ispalo. Tako da, što se tiče, da zaključimo ovaj dio teme, ja se plašim da sa ovom Narodnom skupštinom, odnosno ovakvim sazivom Narodne skupštine, nama nema izlaza iz bilo kakvog problema dok god ona ili ne bude raspuštena ili dok se ne bude išlo u redovne izbore sljedeće godine. Sad spomenuli ste presudu suda BiH protiv Milorada Dodika. On je promptno reagovao u ovom jednom dijelu presude, to znači otkup zatvorske kazne u iznosu od 36.000 maraka, a ovaj drugi dio je po njemu sporan. Može li to biti, malo priznajem, malo ne priznajem, malo je sporno, malo nije sporno? Pa rekao sam na početku, možda u prvoj rečenici ovog intervjua, da je u Bosni i Hercegovini danas sve sporno i ništa nije sporno. Poražena je vladavina prava u cijeloj BiH. To je tragično što se nama dešava. Dakle, da zanemarimo sad formalno pravni aspekt, ovdje u stvari gospodin Schmidt htio smijeniti gospodina Dodika. Dakle, prije su visoki predstavnici u ovakvim političkim situacijama samo donosili odluke o smjenama ljudi i to je bilo to. Obzirom da gospodin Schmidt prvo ima čitav niz problema vezano za pitanje svog sopstvenog legaliteta u BiH, jer on nije imenovan u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, što je prvi njegov i ozbiljan i suštinski problem, i drugi, nije postojao konsenzus međunarodne zajednice baš puni da se procesuira u tom momentu gospodin Dodik. To je nešto što pokazat će vrijeme. Ne mogu sve ni ja da govorim, pokazat će vrijeme, pokazat će akteri, ali nije postojao konsenzus te vrste da gospodin Schmidt smijeni gospodina Dodika i onda je on taj vruć krompir koji mu je u dobroj mjeri dao bivši američki ambasador u BiH, a odlučio da riješi tako što će ga uvaliti, uslovno rečeno, sudu i pravosuđu Bosne i Hercegovine, nametanjem jednog krivičnog dijela koje je potpuno nezakonito nametnuto i sa starom prijetnjom svim sudovima i tužilaštvima u BiH koja kaže da se odluke visokih predstavnika ne preispituju, da se po njima mora postupati, rizikujući sve negativne posljedice po one koji tako ne postupi. Dakle, ovo je jedan bio
potpun staljinistički proces prema gospodinu Dodiku u ovoj situaciji. S druge strane, evidentno je da je on aboliran za čitav niz drugih stvari gdje objektivno je postojalo prostora za ozbiljne postupke protiv i njega i čitavog niza drugih ljudi, zato što oni nisu ni krili da mnoge zakonske odredbe i u Republici Srpskoj i u BiH krše. Dakle, šta hoću da vam kažem? Kada ste doveli takvu ozbiljnu priču kao što je vladavina prava, poštovanje Ustava u tako tragikomičan položaj, onda svako može da radi šta hoće, da bira šta hoće. Pravosuđe u Bosni i Hercegovini nema nikakav kredibilitet, nažalost. Mi smo jedina zemlja u regiji na prostoru bivšeg komunističkog istočnog lagera. Ja ne znam ni za jedan ozbiljan slučaj visoke korupcije, sve možda gospodina Novalića, a i to je pitanje koliko je on sam u tom svemu kriva, da li se išlo do nekih drugih. Dakle, mislim da smo u ogromnom problemu. Dakle, bez te treće komponente vlasti, ustavne komponente, to ljudi znaju, ali mislim nekad često zaboravi. Dakle, naša vlast na nivou zajedničke institucije BiH u Republici Srpskoj i Federaciji u Brčkom distriktu ima 3 komponente: zakonodavnu, izvršnu i sudsku, odnosno pravosudnu. Pravosudna je 1/3 vlast. Ako ona šteka, ako ona ne radi kako treba, onda smo svi u problemu, jer pazite, političari koji pretežno ili potpuno čine izvršnu i zakonodavnu vlast će se ponašati shodno svojim političkim potrebama. I smisao svake republike koja pazi da ni političari ne pretegnu ni demokratska volja naroda, jer ni demokratska volja naroda nije uvijek u pravu. Dakle, postoji taj po sistemu checks and balances treći segment pravosudni koji ne da ni meni, ni vama, ni političarima, ni narodu, većini birača da baš radi šta misli da treba. Dakle, kod nas to ne funkcioniše. Sakrili su se iza stranaca, stranci su se sakrili iza takvog pravosuđa i kada svi sakriju odgovornost dobijete anarhiju kako mi nažalost danas imamo ovdje. Sad, ovo nam morate sad pravno razjasniti. Vlast u Republike Srpskoj, odnosno vladajuća koalicija, tvrdi da po Ustavu Republike Srpske gospodin Dodik je i dalje predsjednik Republike Srpske, a po presudi, koja je pravosnažna i tako dalje, je presuđen, zabranjeno mu je političko djelovanje i onda je po automatizmu Centralna izborna komisija potvrdila oduzimanje mandata. Šta je jače? Izborni zakon Bosne i Hercegovine u tom kontekstu ili Ustav Republike Srpske na koji se pozivaju vlasti u Republici Srpskoj? A na treću stranu, gospodin Dodik je pola presude uvažio. Razumijem vaše pitanje. Pa pazite, i po izbornom zakonu Republike Srpske i po krivičnom zakoniku Republike Srpske je jedna od posljedica pravosnažnih presuda protiv izabranih javnih funkcionera je prestanak mandata. Dakle, nije to samo napisano u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. To je bukvalno identična prepisana odredba, odredba u KZ BiH o pravnim posljedicama presude je identična i u KZ, odnosno krivičnom zakoniku Republike Srpske. Odredba u izbornom zakonu BiH i odredba u izbornom zakonu Republike Srpske, pri čemu je sad pitanje koji je važeći izborni zakon Republike Srpske, jer imamo jedan nekadašnji, pa smo usvojili novi izborni zakon, pa je taj stavljen van snage, pa sad više niko ne zna koji je zapravo izborni zakon kod nas na snazi, ali a nije šala. Ovu temu na stranu, dakle, ta odredba ili te odredbe su identične. Dakle, nema tu, kako da vam kažem, u takvoj pravnoj papazjani uvijek vi možete se izvući za nešto i da kažete, znate, ovo je besmisleno. Da, jeste, sve je. Ali ja sam pokušavao u zadnjih mjesec i pol dana kako ovo sve traje, pa ako hoćete čak i zapravo sve od jula mjeseca 2023. kada smo odlučili mi po prvi put u Republici Srpskoj da izađemo van Daytona, ja to moram reći, ja sam tada to rekao, dakle sve dotad smo bili potpuno u Daytonu, vi možete pričati o agenciji za lijekove šta hoćete, ovako, onako, treba, ne treba, nje nema Ustava BiH. Ali Ustavni sud ima, znači čitav jedan odjeljak Ustava Bosne i Hercegovine priča o ovome. A ponovite to, dakle, Republika Srpska je 2023. godine odlučila da izađe iz Daytona. Ona je izašla, ne odlučila. Ona je donošenjem zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine odlučila da pošalje poruku za nas Ustav BiH i Dayton više ne važe. Istu poruku koju su godinama i decenijama i ponavljali i na njoj radili u Federaciji Bosne i Hercegovine, ista poruka koju se držali u OHR-u. Znači, naša ključna prednost je bila što smo mi poštovali Dayton. Poštovali Dayton i sve naše ratne hipoteke, objektivni i subjektivni razlozi koji su vezani za slabiju međunarodnu poziciju Republike Srpske su u dobroj mjeri uvijek bili na neki način uravnoteženi našim striktnim legalističkim stavom. To je radio gospodin Dodik i gospodin Čavić i SDS prije njih. Dakle, apsolutno, mi smo na te stvari pazili. Zašto je ovo sad urađeno, ja pojma nemam.
Znači, ogromna greška. I onda, da se vratimo na ovaj sada slučaj ovdje, dakle, nakon toga sve je postalo sklisko. A moja svo vrijeme dilema, kako to traje, uključujući unazad ovih mjeseci i pol dana, jeste zašto ne kažemo ljudi, to je bio tuk na utuk, da vam pokažemo koliko je sve besmisleno. Nije ni Bosna i Hercegovina dobila ovim svim. Kogod misli da ovo poražena Republika Srpska potpuno griješi. Dakle, ovdje gospodin Dodik je odlučio da će ići u sud BiH kad on hoće. Nije bio na silu doveden, radio i dan danas će, mislim, oni najmoćniji političari i dan danas, dakle, ne vidim ja kako je BiH pokazala svoj stan, nikako. Znači, svi smo poraženi. Ali šta je rješenje što se tiče Republike Srpske? Ja mislim da mogu da kažem i za kasnije za BiH. Što se tiče Republike Srpske, jasno je da je u pitanju jedan nevjerovatan banditizam OHR-a koji traje godinama i mi moramo razlučiti politički i pravni dio. U pravnom dijelu, gospodin Dodik u svom predmetu, ali i Republika Srpska u čitavom niz drugih predmeta, treba da koristi sve pravne mehanizme koje još uvijek ima, iako su vanredni, pa do Strasbura, da bi objasnila zašto je to protivpravno i to treba ostaviti vrhunskim pravnicima. U političkom smislu mi nemamo druge, to sam rekao odmah. Dakle, nego da u nemogućim okolnostima idemo i na prijevremene izbore i radimo što je potrebno rad, da bi imali koliko toliko jasniju situaciju, ne zbog političara i najviših funkcionera vlasti, nego zbog običnog naroda. Dakle, mi smo u ratu bili, dakle, gdje nas niko nije priznavao, pa smo neke institucije imali, pokušavali smo da vodimo o tim stvarima računa, potpuno svjesni činjenice da je sve daleko od idealnog. Dakle, ako sada tražimo idealno kao rješenje, ja se plašim da brzo do njega doći neću. Hoće li se održati prijevremeni izbori ili će biti, kako je izvorno rekao gospodin Dodik, da će biti svi pod krivičnom odgovornošću ko bude sprovodio izbore u Republici Srpskoj ili će biti ovo kao što je rekao nedavno, da nema ništa protiv da SNSD izađe na prijevremene izbore. Je li to potvrda zapravo da on zna da više nije predsjednik? Ali ovo je sad upitnik. Šta on zna, a mi ne znamo. Mislim, najbolje je taj dio definisanja predsjednika na ovim prostorima gospodin Čović definisao. Kada je rekao da je njemu bio oduzet mandat prije 20 i nešto godina, postao predsjednik HDZ-a i on se nakon toga transponirao u predsjednika svih Hrvata. I kad god, prije svega Bošnjaci, ga onemoguće da uđe u predsjedništvo BiH, on postane dodatni hrvatski kralj. Dakle, svaki izbori kad ga pokušaju smaknuti s formalne pozicije, on u suštinskom smislu doda. Pa prvo bio knez, pa vojvoda, pa kralj, sad je car, sljedeći imperator. Dakle, šta je on poručio gospodinu Dodiku? Poručuje, a ako vodiš ključnu političku stranku, potpuno je nebitna tvoja formalna pozicija. Gospodin Dodik je bio i predsjednik vlade, bio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine, pa je bio predsjednik Republike Srpske, mislim. A džabe mu sve to bilo da nije bio nesporni vođa SNSD-a, najjače stranke. Gospodin akademik Rajko Kuzmanović je prije, 15-20 godina bio predsjednik Republike Srpske. Jel si ko sjeća gospodina Kuzmanovića u političkom smislu? Dakle, u Bosni i Hercegovini, gospodin Bakir Izetbegović danas isto ima neku bezveznu javnu poziciju, ali svi znamo koliko je zapravo politički on moćan. Šta hoću da vam kažem? U BiH je moć kod lidera najvažnije političke stranke. I gospodin Dodik je to zadržao. I da malo suptilnije ili pametnije procijeni svoju poziciju, da nije svaki dan u nekom, ne znam nija kakvom spidu, što bi rekao mlađi ljudi, misli da bi on to daleko pametnije mogao valorizovati i odmah da vam budem iskren. Ovo što se sve desilo je njemu lično najbolje ako on to tako shvati. Znači, aboliran je za sve ostalo. Postao je svojevrstan nacionalni heroj jer birači u Republici Srpskoj ne vole kada stranci nameću lidera, a ovaj se put baš to desilo. Može pričati ko šta god hoće. On je sklonjen, ja to priznajem. Dakle, tu nema nikakve dileme. Dakle, milion stvari mu je sad oprošteno. Mislim da mu partija ne stoji uopšte loše. I da budemo potpuno iskreni. Evo, opozicija koja bi u principu trebala politički da koristi formalni, bar izostanak najjače političke figure, a ona sve što čini je samo zapravo slanje poruke da isto misle što i 2006. i 2005. godine. A podsjetit ću vas, tada su oni zamolili opozicijonog političara i lidera gospodina Dodika da preuzme vladu. I ovo što danas radi poruku i šalju zapravo, ajde dalje ostane, znači sve je okej. I ja, pošto ste pitali da li će biti izbora će biti, ja imam osjećaj da SNSD danas zna ko je njegov kandidat, a opozicija ne. A moj je osjećaj još dalje, možda da budem prorok, da će opozicija možda na kraju imati 2 kandidata. I to je samo pokazatelj i to je najjača poruka svima koji su imali problem sa gospodinom Dodikom iz međunarodne zajednice, pa iz federacije.
ne ide to baš tako da vi odlučite sad ćemo izabrati ovog čovjeka pa će on tu nešto. Prosto to organizam odbija. Pravo rješenje je bilo da gospodin Dodik i SNSD izgube na poštenim demokratskim izborima, a pravo pitanje za međunarodnu zajednicu jeste kad ste tako znali da nam pravite papazjanije po krivičnom zakoniku, zašto nikad niste procesuirali one koji su krali na izborima i zašto nam niste omogućili transparentan izborni proces da narod može slobodno da odluči. Pa ako narod slobodno hoće da odluči, da bira SDA, SNSD, HD, šta god, pa neka bira, šta ćete, ne možete vi protiv narodne volje, ima narod pravo donositi pogrešne odluke. Dakle, rekli ste, prijevremenih izbora će biti za predsjednika Republike Srpske. Da li će biti referenduma u Republici Srpskoj koji je zakazan za možda 3 sedmice prije prijevremenih izbora? Pa ja znam, imam neki kontakte, naravno uvijek sam imao s različitim političkim faktorima, domaćim i stranim. Ja znam da stranci uvijek se nešto tu nerviraju ili su nervozni oko referenduma. Međutim, šta i da bude? Vjerovatno će Ustavni sud BiH, ali neko reći da to nije obavezujuće, jer je pogrešno referendumsko pitanje. Ja sam smatrao da treba raspisati referendum. Ajte to, pratio sam šta ste objavljivali, šta je trebalo stajati u referendumskom pitanju, šta stoji sad i zašto je pogrešno? Koliko god da je taj moj prijedlog mnogima se činio banalno, on je bio suštinski. Ja sam predložio da pitanje bude da li podržavate da neizabrani stranci donose odluke u vašoj zemlji. Niko ne može osporiti takvo pitanje, apsolutno niko. I ja sam smatrao da isti dan treba biti isti takav referendum održan u Brčkoj distrikti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Da konačno mi vidimo ljudi da li mi to želimo. To je načelno pitanje, važno pitanje, koliko god svi govorili pa to ljudi ne žele. Ne, važno je da se to i formalno konstatuje. Tad bi to bilo principijalno. Ovako je personalizovano. Imate 3 pitanja. Da li podržavate da Šmit donosi zakone, da li podržavate odluku suda BiH, da li podržavate odluku centralne izborne. Znači, 3 pitanja, od čega su 2 besmislena iz razloga što ne može narod svojim odgovorom da ide kontra odluka sudova. Mislim, to je krši osnovne postulate podjele vlasti, vladavine prava, poštovanja ustava i tako dalje. Kao da je neko htio da iskarikira sve to. Dakle, mi umjesto da uhvatimo se za ono što nam je čvrsto uporište, a to je zaista besmisleno da stranci donose odluke protiv kojih nema pravnog lijeka, mi iskarikiramo čitav proces. Ja sam duboko razočaran zbog svega toga i zato vam kažem, referendum se može i održati. Niko neće šljiviti ni 2% rezultate tog referenduma i on eventualno samo može poslušati 2016. i da SNSD bolje prođe na izborima. Znači, to je ono što je u ovom momentu po meni od ključne važnosti. A da se vratim na još jednu stvar vezano za stranci, pazite. Evropu to najviše boli, ali ne smije da kaže. 2004. godine parlamentarna skupština Savjeta Evrope, kao jedno zaista reprezentativno tijelo, znači koje je i osnovano da promovisalo ljudska prava i slobode u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, je donijela rezoluciju 1384 u kojoj je navedeno da ovlašćenja OHR-a takva kakva postoji u Bosni i Hercegovini ne samo da ne pripadaju nijednoj civilizovanoj državi na svijetu, nego daleko prevazilaze ovlašćenja koji su imali autoritativni sistemi u Evropi u Drugom svjetskom ratu. Dakle, nacisti pa i boljševici. Dakle, Evropa se toga stidi. Mi smo samo trebali da insistiramo na tome, ne na ličnim sudbinama. Ima ličnih sudbina i prije gospodina Dodika koji su tragične kada je riječ o međunarodnom intervencionizmu. Ni on jedini, a prije to nismo radili. Dakle, načelno protiv toga, to niko ne može da ospori, svi se stide. Jeste primijetili da niko nikad ne ulazi u tu raspravu. Nikada nećete čuti bilo koga iz međunarodne zajednice da smije da uđe u tu raspravu. A na to, što je načelno i pravno, smo trebali da zaista, a to je politički i pragmatično, da završimo priču 5+2 uslova za OHR, gdje je većina stvari već završena. Nama je ostalo pitanje vojne imovine dogovoreno prije 13-14 godina, vi se dobro sjećate da je bio dogovor, i ostala je javna imovina u Bosni i politička odluka Savjeta za implementaciju mira, famoznog PIK-a, da je sad sve u redu. Politička odluka se donese danas, jel tako? Ako je ima. Da li znate koliko je pitanje imovine komplikovano u Bosni? Pa ne znam. Evo, ja ću vam reći. Zašto? Dakle, što tiče vojne imovine, onako kako su dogovorili lideri svi, tada je bio, mislim, pokojni Tihić dio toga, znam da je bio i Bakir podržao, Čović, Bosić i Ivanić i Dodik su tad bili zajedno na toj temi. Dakle, ono što je potrebno oružanim snagama, što već koriste, dakle, to je vojna imovina, znači oružanih snaga i završeno. Što se tiče ostale javne imovine, po uzoru na Brčko distrikt. U Brčko distriktu postoji zakon o javnoj imovini Brčko distrikta, koji je napisao zamjenik visokog predstavnika koji je po definiciji supervizor za Brčko, Amerikanac. I je jasno navedeno da je sva javna imovina u Brčko distriktu, i pokretna i nepokretna, vlasništvo Brčko distrikta. Kako može u Brčkom, ne može na drugim mjestima. Ono što treba biti imovina zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine uopšte nije sporno.
knjižit ćemo. I to je jedini način da to zatvorimo, a nikad nećemo do kraja zatvoriti zato što je čitav niz stavki koji ulaze u takvu javnu imovinu zapravo ukraden privatnim vlasnicima 45. 6. i 7. godine, a bogam, ako ćemo iskreno, ako smo ljudski, ako ćemo pričati, i za vrijeme prve Jugoslavije, kad je izvršena velika agrarna reforma, kad su mnogim tada muslimanima, budemo iskreni, otete njihove parcele i davane nekim njihovim, kako su on tad govorili, kmetovima. Znači, kad bi išli pravno do kraja u tome, nikad raspetljali ne bi. Zato nemojmo, ja sam dobio pouzdane signale da je OHR shvatio šta je sporno i da mu na pamet ne pada da to radi. Jer ne možete izaći iz toga. Dakle, potreban je presjek stanja po uzoru na Brčko distrikt, skinuti tu više temu sa dnevnog reda i završiti priču sa OHR-om. I poslati jasnu poruku i napraviti dogovor. BiH ostaje u ustavnom smislu kakva jeste, nije sporno, po meni. A mislim da je to racionalno za sve. Da kroz neki vid partnerskog odnosa, da li sa Evropskom unijom, još bolje po meni sa Savjetom Evrope, jer pitanje kad ćemo ući u Evropsku uniju, da li trebamo ući ovako u Evropsku uniju, dakle s jednim kredibilnim međunarodnim partnerom, Venecijanskom komisijom, da mi trzavice koji će sigurno biti u BiH raspetljavamo. I uz jedno ozbiljno, po meni, dalje nastavak međunarodnog vojnog prisustva, za svaki slučaj ne pretjerano, ali za svaki slučaj. I zašto bi bilo ko bio protiv toga? Znači sve ostaje u suštinskom smislu isto, nemamo prostora da malo OHR s nekom zavrzlamom napravi neki problem. Dio smo nekog kontingenta mirnoga, Republika Srpska se razvija, federacija se razvija, dolaze nove generacije političara koji nemaju potrebu svaki dan da prežvakavaju iste teme. Pa ove teme koje vi ja sad pričamo traje 25 godina. Dakle, pričali smo na slične teme, mislim, nije bilo ovako i prije par godina i kada ste bili ovdje gost. Dobro, zašto nam je onda trebala tolika frka sa OHR-om da mi sad uđemo u clash, kao iz onog filma u Munjama, kaže zašto ulaziš u frku kad si slabiji, mislim. Nije istraženo do kraja to pitanje i odlično je. Dakle, ja sam lično dugo proučavao, vratio sam se praćenje štampe unazad 5 godina na dnevnom nivou, da bih pokušao da vidim što, jer znate mi ovako kad pratimo stvar, mi zaboravimo šta je bilo. Činjenica da je u aprilu 2021. godine, kada je prvi put rečeno da će gospodin Schmidt biti zamjena gospodinu Incku, do tada vječnom visokom predstavniku, da je prva reagovala Rusija, negodujući protiv toga, tek nakon toga vlasti Republike Srpske. No međutim, dok su trajali pregovori prije toga, a dok je administracija gospodina Trumpa još uvijek bila u Americi, znači Rusi i Njemci, tada je gospođa Merkel još uvijek bila kancelar, nije bila predsjednica, bila je kancelar, oni su napravili načelan dogovor da upravo gospodin Schmidt bude novi visoki predstavnik iza leđa Trumpovoj administracije. Kada je došao gospodin Biden, desila se promjena, dakle, Amerikanci i Njemci prave deal, može Schmidt, ali po dogovor s novom administracijom u Washingtonu, tada se Rusi osjećaju iznevjereno, plus se očigledno da pripremala ova situacija u Ukrajini i Rusi su odlučili da na tom pitanju naprave veliku halabuku. I onda je gospodin Incko, da bi i on doprinio svem tome, jer pouzdano znam da je bio jako ljut što odlazi, on je u julu mjesecu 21. ako se sjećate, nametnuo izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine vezano za negiranje genocida u Srebrenici. Tada su partije u Republike Srpskoj napravile tradicionalnu grešku, srpsku ili političku ili iz Republike Srpske, ne gleda kako hoće, kad su rekli zajedno, bio je sastanak predstavnika vlasti i opozicije, znači svi su bili, i rekli su napuštamo sve institucije zajedničke Bosne i Hercegovine, nema donošenja odluka dok se ta odluka Inckova ne poništi. Ovako vrlo radikalne odluke, ja sam tada rekao pogrešno vam je, znači nikada se institucije ne napuštaju, sve ako ih napuštate, gotovo je. To znači više se ne vraćate, kao Slovenci 91. 90. godine koji su. Da bi se posle manje od mjesec dana svi vratili, optužujući jedne druge ko je prevario, ko je izdao i tako dalje. Tad smo poslali poruku da naš radikalni stavov politički ne vrijede dugo. A to je poruka neozbiljnosti. A to je poruka onima koji žele da vam protivpravno prave probleme kao što OHR, slobodno radi sljedeći put, odgovora ili neće biti ili će biti kratkotrajan. I upravo se i to desilo. Iz nekog razloga vlast u Republici Srpskoj je htjela da pitanje Schmidta odmah radikalizuje. Da li je to bilo pod pritiskom Rusije ili nije, ja ne znam. Ali ono što jeste činjenica da su oni imali sve formalne argumente na svojoj strani, a ne mogu tome protivriječiti. Dakle, gospodin Schmidt nije izabran u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma i gospodin Schmidt čak i da jeste
nema pravo da nameće zakone. Problem kod nas je što smo mi decenijama puštajući da visoki predstavnici orgijaju u pravnom smislu kako god, a to su radili svi, i SNSD, i partije opozicije, svi. Dakle, mi smo napravili jedan precedent koji kaže to je dozvoljivo ili dozvoljeno. A onda smo odjednom počeli sve to da negiramo. Da. I onda dolazimo do suštine vašeg političkog dijela pitanja. Sve u redu. Evo, pravno ste potpuno gospodu pravo. A zašto ste vi ulazili u takvu političku bitku ako je ne možete iznijeti? I još jedan moment koji je po meni vrlo važan, koji mi u Republici Srpskoj non stop izbjegavamo. Pazite. Gospodin Schmidt, ovo što je uradio nama je naravno u Republici Srpskoj katastrofalno. Ali ono što je uradio Federaciji Bosne i Hercegovine, to nikad se nigdje nije desilo. To ni Hitler ne bi uradio. Čovjek je na jedan dan suspendovao ustav Federacije Bosne i Hercegovine koji je potpuno usklađen s ustavom BiH da bi doveo na vlast ljude koje on smatra treba da budu. Ustav suspendujete na jedan dan. To je katastrofa. I znate šta? Vlast Republike Srpske je prihvatila takav akt gospodina Schmidta jer je s tim ljudima koji je gospodin Schmidt doveo vlast napravila zajedničku vlast gore u Sarajevu i još se javno hvalila da je sklonila moćnu SDA da bi išla sa invalidnom strukturom trojke. Dakle, sve što ste radili, a da vas ne podsjećam da su 2 ili 3 puta izašli na izbore, 2 puta, po Schmidtovim pravilima, jer Schmidt nije sada prvi put intervenisao, on je intervenisao 2 ili 3 puta u izborni zakon BiH. Vi ste ne eksplicitno, ali implicitno prihvatili da igrate po tim pravilima, a niste imali jasan politički plan B šta ako se bude išlo u Savta. I imamo se da nemaju ni dan danas. Jer vidim koliko su međusobno iznenađeni ponekad, jer evo, Narodna skupština, taj nesretni aktuelni saziv Narodne skupštine, kako koji zaključak donese, on ne važi ni 7 dana. Ti ljudi nemaju više nikakav kredibilitet, ti poslanici, pazite. To su ljudi kojima očigledno njihove političke partije, lideri, organi ne vjeruju, nego ih ponižavaju. Pa evo, kada ste rekli zaključci ne vrijede li zakoni koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske nakon presude, to je zabrana djelovanja institucija Bosne i Hercegovine, SIPE, tužilaštva, suda, BiH, pa onda zakon o nevladinom sektoru, to sve u kompletu, pa onda to Ustavni sud suspendovao, a onda najava Ustava, pa zakona o zaštiti ustavnog poretka, pa onda ponovo najava zakona o zaštiti ustavnog poretka, pa koji preko noći odjednom nestane, pa kaže nismo očekivali smo drugačiju reakciju javnosti. Pa, kako bih rekao, čini mi se da, vi ste rekli, ta politika ne ide u radikalno do kraja, jer očigledno je da se zna koje su granice tog radikalizma, ali šta se ovo dešavalo u ovih par mjeseci? Vi ste kritikovali upravo to. Zašto to donosite ako to nećete poštovati? Jer možemo se složiti ili ne, ali mnogi pravnici, mnogi političari koji su sjedili ovdje gdje vi sjedite su mi potvrdili da se presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj poštuju, da to sudovi rade. Tačno. Dakle, čutali su, naravno kada se donosilo na nivou Republike Srpske, čutali su pravnici, svi čuti, jer ovdje većina čuti, a onda kada se desi ta reakcija iz Bosne i Hercegovine, onda se malo nešto pobunimo, ali opet ta priča stane, a u suštini sve što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio, sudovi u Republici Srpskoj uredno sprovode. Točno, sve ste rekli. Dakle, kad je riječ o tim zakonima Narodne skupštine, spornim zakonima Narodne skupštine, njih ne primjenjuju sudovi u Republici Srpskoj. Ne znači Ustavni sud BiH, nego sudovi u Republici Srpskoj. Sudovi u Republici Srpskoj primjenjuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, postupaju po sadržaju tim odlukama. Sam Ustavni sud Republike Srpske, ispitujući ustavnost i zakonitost zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH u Republici Srpskoj, je donio nevjerovatnu odluku gdje on kaže ne, što tiče tog zakona nije on suprotan Ustavu Republike Srpske, ali što se tiče navoda podnosioca inicijative da je nemoguće pristupiti sada sudu u Strasburu zato što ne poštuju se odluke Ustavnog suda BiH, kaže ne, svaki građanin Republike Srpske može pristupiti Ustavnom sudu BiH. Pa sačekajte, kakvo je to obrazloženje? Dakle, vi ste rekli da najnormalnije se poštuju odluke Ustavnog suda BiH u Republici Srpskoj, a nije neustavno to što je Narodna skupština uradila. Ja sam ljut, iako u čitavom nizu predmeta građanskih uostalom koji Ustavni sud BiH i Ustavni sud Republike Srpske odlučno donosi odluke, međutim on je imao ustavnu i zakonsku obavezu da u ovim sada situacijama, dakle, njegova obaveza je da se izjasni o pojavama od interesa za ustavnost i zakonitost u Republike Srpskoj. Ustavni sud je morao pozvati prije svega Narodnu skupštinu, potom i vladu, pa i predsjednika Republike Srpske i reći ovo nemojte da radite. On svo vrijeme ćuti. I vi ste sada otvorili još jednu genijalnu
ili sjajnu ili tragičnu, ali ipak istinitu primjeru. U ovom društvu, nažalost, većina stalno ćuti. Dakle, svi oni koji su politički ili ne znam kako ljudski, bliski, pa ajmo biti potpuno otvoreni sa gospodinu Dodiku. Ne čine oni njemu dobro tako što ćute ili što ga puštaju da srlja. Niko od nas, uključujući gospodina Dodika, taman da je ne znam kakav kapacitet, ne zna sve. Ovo što je njemu rađeno je katastrofalno. Dakle, poražena je akademska čast, kapacitet, intelektualac je osoba ne samo koja ima intelektualne kapacitete i znanje o nekoj temi ili više tema, nego je osoba koja smije da koristi to znanje javno i da ga koristi u pravcu koji je društveno ne samo optimala, nego i poželja. Dakle, mi u toj definiciji mi intelektualci uopšte nemamo reputacijsku, ili ih imamo na prste jedne ruke da se izbroji. Šta hoću da vam kažem? Ja se plašim da ćemo mi kao narod i kao politički subjekti, što kolektivni, što individualni, kroz koju godinu, ako ova čitava priča sa aktuelnom politikom Republike Srpske bude definitivno potpuno označena kao promašena, da ćemo se mi svi praviti da nikad sa tim nismo imali ništa. Nećete moći naći jednog čovjeka koji je glasao za gospodina Dodika ili SNSD. To će biti kao nemamo pojma, kako, otkuda. Ali sačekajte, nije to samo od sebe. S druge strane, ajmo biti potpuno intelektualno pošteni i ne da optužujemo druge, nego da izvučemo pouke. Za zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH glasao je SNSD i njegov koalicijni partneri Srpska demokratska stranka. Je li tako? Kako možete postaviti, kakvo je poštenje političko doći reći što je to Dodik uradio? Pa i vi ste za to glasali. Za te zakone, znači u političkom smislu, klub Bošnjaka, klub Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske nije nalazio ništa sporno. A zašto vi pričate da je neko protiv tim zakonima, kad ih usvaja protiv interesa Bošnjaka, Hrvata? Pa nemojte lagati. Znači, ajmo svi biti potpuno otvoren, pošten. Ako je jedan čovjek sve samo kriv, mi smo se svi delegitimisali ne samo kao politička, nego i kao elementarna ljudska bića. Jer mi govorimo, iako smo punoljetni, ima jedan čovjek koji ovdje sve može raditi, mi nismo krivi, znate, moral smo. Kako smo moral? Kako smo morali? Ajde, nek neko objasni čime smo mi to svi, odjednom nas milion bilo prisiljeno. Nemoguće. Dakle, ogromna je odgovornost ovdje i na biračima i na političkim faktorima, pogotovo opoziciji koji, evo, ja ne znam kako on vide ovo sve kako vide da preuzmu odgovornost ponašanjem na ovaj način. Mislim da će biti velikih problema. Možemo li komentarisati nacrt Ustava Republike Srpske? I to se nekako svi začutali oko toga, više se ne spominje. Pretpostavljam da je i to stavljeno ad acta. Kako ste vi vidjeli nacrt? Prvo vam kažem, dakle, ne smije ovaj aktuelni saziv Narodne skupštine da se petlja i Ustav Republike Srpske. Zašto? Zato što nemaju sposobnost ni za daleko benignije ili prostije stvari. Šta god ko misli Ustav Republike Srpske, on ima čitav niz nedostataka. To je najstariji ustav u Bosni i Hercegovini. Dakle, imate tu odredbu smrtnoj kazni koju treba promijeniti. Imate činjenicu da je glavni grad Sarajevo, ne istočno Sarajevo, Sarajevo. Dakle, potrebno je čitav niz stvari koje je potrebno modernizovati Ustav Republike Srpske. Međutim, to ne može biti ad hoc, to ne smije pogotovo biti sredstvo političke trgovine kao što je većina ovih stvari unazad 2 godine rađena. Ja sam smatrao i smatram u metodološkom smislu, kada donosite novi ustav, vi morate prije svega konstituisati ustavotvornu skupštinu, odnosno konstituantu, čiji je jedini zadatak da donese novi ustav. Ali to znači, pripremamo pola godine izbore za tu konstituantu, jedina tema njena je to. Kada donese novi ustav, a tu politički faktori nameću svoje vizije, imate partije, sad govorim kako bi išlo metodološki, socijaldemokratske koji hoće više socijalne pravde, kapitalističke više tržišta, nacionalne više, ne znam nija, nacionalnog momenta, internacionalne više nekih međunarodnih mehanizama, saradnje i tako. Kada se završi taj posao, svuda u svijetu, demokratskom, institucionalnom, ta konstituanta završava svoj rad, raspisuju se opšti izbori na svim nivoima po novom ustavu. Po novom ustavu, znači za nove organe koji će se postupati po tom ustavu. Je li tako urađeno u Republike? Ništa nije tako urađeno. Znači, sve što je rađeno je pogrešno po meni rađeno. Da li nam treba novi ustav? Treba nam novi ustav. Da li trebamo mnoge stvari redefinisati način da osnažimo poziciju Republike Srpske? Trebamo. Ali da li mi imamo ljude koji su kadri? Jer pazite, u mnogim stvarima vi se kao pravni stručnjak, čovjek koji poznaje materiju, kada se nađete u takvim komisijama ili u takvoj skupštini, vi morate imati, što bi rekli Amerikanci, guts, hrabrost, da se oduprijete političkom ultimatumu svog političkog lidera. Pa mogu pričati šta god hoće i treba pričati o svakome, pa i o
prvim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Da li vi znate da tu veoma malo ljudi bilo koji su bili samo diplomirani, većina su imali više akademsko znanje od običnog fakulteta. To su bili ljudi koji su onakvom tada u ratnom dobu i Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću mogli da se odupru, iako su bili u SDS-u. Ovi sadašnji poslanici da se odupru svojim političkim, pa to je nezamislivo. To je nemoguće. Dakle, nemojte zbog političke trgovine, ono što je nacionalni interes sada da rizikujete. Taj Ustav Republike Srpske, najstariji ustav u Bosni i Hercegovini, on nam daje najveću snagu trenutno. Ako želite da ga mijenjate, uradite ga na ovaj način koji sam opisao. Inače ćete kompromitovati ideju da Republika Srpska ima ustav. A zakon o zaštiti ustavnog poretka, čim se da si tu bili dosta žestok kritičar, špijunaža, krivično djelo špijunaže i to, kako ste tu? Pa to je toliko besmisleno. Pa postoje već postojeća krivična djela u krivičnom zakonu Republike Srpske, zakoniku, koja definišu vaše protivpravne radnje u smislu špijunaže, otkrivanja službenih tajni, podrivanja ustavnog poretka Republike Srpske. Dakle, sve što ja kao jedan ozbiljan državni neprijatelj hoću da radim protiv Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, već sada imate svu pravnu potrebnu regulativu da me procesuirate. Je li tako? Dakle, uradite to. Da li ste sposobni to da uradite? Da li imate želju? To je drugo pitanje. To vam ista priča kao sa krivičnim dijelima protiv kriminala, korupcije, običnog i tako dalje. Dakle, možete vi napisati, uslovno rečeno, čak i taj zakon, ako ga ne možete sprovoditi, samo gomilate papir. Ali, kažem, nepotrebno je. Pokušavate i nervozno emitujete poruku da ste spremni za neku trgovinu, da nešto izvučete. Tako, zašto? Je li jedino to što možemo iznijeti? I opet se vraćamo na pravo pitanje, koji nikada nije postavljano po meni na pravi način političkim vlastima Republike Srpske. Evo u redu, sve donesete. Ali ako vaš sudov to ne poštuju, a vi ne dajete rješenje kako ćemo riješiti taj problem pravosuđa, pa sve to mačku rep. A zašto ne dajete rješenje za pravosuđe? To je pravo pitanje. Iako, mislim, konkretno gospodin Dodik često, on to i principijalno, on to javno napada, ja mislim bar 20 godina, on uvijek ima to. Ali zašto nisi preduzeo? Pa zato što se bojite. Postoji konsenzus inostranih i domaćih moćnika u čitavoj BiH od 2003. godine da ovakvo pravosuđe funkcioniše zato što ono ne procesuira visoku korupciju. Tačka. Zato postoji. I zato oni trpe sve ove političke njegove odluke i uvijek će ih trpiti, jer ono gdje zaista može da boli, a to je korupcija, a to je nesavjestan rad u službu, to je sve ono što boli nas građane. Zato su političari mirni. A mi građani, sad tu dolazimo do jednog konsenzusa koji, žao mi što je do njega tako došlo, ali neki je došlo. Znate, više danas povezuje ljevičare, desničare, Srbe, Hrvate, Bošnjake, unitariste, konfederaliste, ali ljude koji nisu politici. Znači, govorim ljudima čisto ovako s političkim stavama. Povezuje to što su svi ogorčeni na svoj sistem. Znači, svi smo ogorčeni zato što gdje god taj sistem treba nama nešto da uradi, nema. Kad treba političarima, ima, ili kad neki silnik kaže ovaj malo manji silnik, njega ćeš procesuirati kao što je bio sukob Marfi, Schmidt, Dodik. To je to. Znači, nikad ne bi sud BiH, ne sud Republike Srpske, sud BiH nikad ne bi išao na gospodina Dodika da nije Marfi stisnuo. Nema teoretske šanse. Ne bi se desilo. A ko vaše i moje legitimno pravo na optimalnu zdravstvenu njegu, na jednak pristup javnim institucijama, na javni konkurs, pošten transport. Ko štiti naše pravo? Niko. I onda kažu zašto nema veće podrške političkim donosiocima odluka. Pa ja sam to rekao na RTS javnom servisu, otišao kod njih emisiju bez ikakvog blama. Sačekajte. Šta god ko mislio gospodin Dodiku. Je li činjenica da on bio predsjednik Republike Srpske? Jest. Očigledno jeste. Ja sam mislio mi u opoziciji da ne priznajemo, ali sam kasnije shvatio naknadno da ipak ga priznajemo. To je jedan interesantan moment. Dobro. Je li on osuđen u montiranom političkom procesu? Jeste. Što nije bilo 20 ljudi na protestima? Spontano okupljenih. Ne treba SNSD zvati, ne treba gospodin Dodik zvati. Pa Srbi, narod, zapadno Drine, pa znate kakvi smo, voli nas, ne voli. To je narod onako robusan, malo voli da se svađa. Pa Gavrilo Princip je naš. Znate kakvi smo. Ne trebamo objašnjavati kakvi smo. Zašto 20 ili 5 ljudi nije izašlo? Pa zato što Republika Srpska nije za njih tamo kad njima treba. I ne danas, ne juče, ne zadnjih godina dana, nego posljednjih 30 godina. Ljudi su izašli jednom, svi. Šta god ko misli o motivima. I Srbi, Bošnjaci, Hrvati 3 godine krvarili, ljudi su glave založili, svi. Za neke ideale, za nešto što im je rečeno od strane političkih elita da treba. Ko je ikada poslije te ljude pozvao da kaže dobro, možemo se ljudi nekako ispričati u društvama? Nikad niko. I svaki sljedeći izborni ciklus, na svake 2 godine, nažalost, u BiH, svaki sljedeći samo reprodukcija priču iz 90. godine, znači copy-paste. Možete uzeti sve ove intervjue Dobrice Ćosića, ili ne znam nija, od 48. šta su pričali, isto sve.
Isto sve, pokojnog Tunje Filipovića, ne znam ja ko je bio, Jelavića i prije njega. Znači, sve isto. Dok mi ovo pričamo, u Moskvi se održava sastanak Dodik-Lavrov. Očekujete li tu nešto, očekujete li tu neku dodatnu podršku Dodiku, neku dodatnu, da kažemo, radikalizaciju, šta god, političku podršku? Šta očekujete od tog susreta? Rusija je ozbiljna država. Dakle, možete, kad su pitanje države kao što su Rusija, Kina, Sjedinjene države, voliti ih, ne voliti, ali reći da su neozbiljni, to nije. Dakle, Rusija će nastaviti promovisati svoje interese u ovoj regiji Balkana. Dakle, i ona to radi svoje vrijeme. Kako će im se gospodin Dodik uklopiti u to ili bilo ko drugi, ostaje da se vidi. Ono što je tradicija ruske državne politike je da uvijek sarađuje sa vlastima. Dakle, oni ne vole, dakle, kogod je politici bio ovdje, zna to. Znači, oni vam nikad neće s opozicijom nešto raditi. On čekaju, vi možete biti najgori rusofob dok ste u opoziciji, ali kad dođete na vlast, ako ima prostora da sarađuju, to se nađe. Dakle, Slovenci su godinama sa Gazpromom i sa čitavim nizom drugih projekata imali savršenu saradnju sa Rusijom. Dakle, oni će po mojoj procjeni procjenjivati i analizirati objektivni politički položaj gospodina Dodika, šta im može pomoći on, kako im može koristiti. Ako nađu prostora, mislim da mogu naći taj prostor, jer gospodin Dodik još uvijek ima političku snagu u Republici Srpskoj iz razloga koji smo govorili, oni će gledati da njemu nešto učine što njega politički ostavlja u sedlu, ali zbog sebe, ne zbog gospodina Dodika i zbog Republike Srpske, što je potpuno legitimno. Tako isto, apsolutno identično se ponašaju i na zapadu i u srednjoj Evropi. Dakle, to je prosto tako. Dakle, mi ne trebamo očekivati od Rusije da će rješavati naše probleme i da će donositi odluke u skladu s našim primarnim interesima. Ona donosi odluke u skladu sa svojim interesima, a ne bi bilo loše da i mi počnemo isto to samo da radimo. Ni više ni manje od toga. Da vidimo šta je u našem interesu, a trenutno nemamo u čitavoj BiH, a ono što mene boli naravno Republika Srpska više, mi nemamo ni u političkom segmentu, ni u intelektualnom, ni u bilo kojem drugom. Ja nisam vidio organizovanu ni debatu, ni promišljanje šta je to naš strateški interes. Jer da ga ima ne bi bilo ovako kako jeste. Posljednje pitanje. Naslov našeg prethodnog intervjua bio je bojim se za našu djecu. Bojite li se i dalje za budućnost naše djece? Ako ovo nastaje ovako, ova priča ista, tada nije bila tolika politička kriza kao što je ove godine, ali bila je kriza. Mislim, kao da je konstantno kriza. Rekli ste bojim se za našu djecu. Kakva je sada situacija? Još pesimistični? Kad bi bio iskren, onda ne bio dobar završetak razgovora. Ne volim ja ići u težak pesimizam. A brine me to. Dobra je stvar što naravno djeca su pametnija nego mi prije zbog dostupnosti informacija, tehnologije i tako i uvijek mogu otići na vrijeme. Ja imam osjećaj, to me uvijek tješi, ako ljudi ostaju da će biti neki belaj, samo nas puste 2-3 dana da pobjegnemo i to je to. Mene brine u globalnom smislu što imam osjećaj da ljudska vrsta posljednjih 10, 20, 30 godina doživljava regres. Znate, tako nam je Bog sad sve dao i tehnološki napredak i sve. Mi bi trebali biti pametniji. Međutim, evo, pogledajte nekad, ima jedna divna televizija na kablovsku RTS Trezor. Pogledajte te emisije nekadašnje televizije. Tu su vam non stop intervjui sa Nobelovcima, književnicima. Išli su naši novinari u Kolumbiju, Južnu Ameriku, Sovjetski savez, Japan. Te teme tada, prije 30, 40, 50 godina i danas, ne trebate biti puno pametni da vidite gdje je svijet okrenuo. Ne samo mi. Tako da s jedne strane znam da može se pobjeći, da budem potpuno otvoren, brutalno, iskreno, ako bude belaj, ali ne znam gdje možemo puno bolje i pobjeći. Jer trenutno čovječanstvo živi onu svoju glupu ideju o kraju istorije koju je Fukuyama 90-ih formulisao. Sve je gotovo. Nikad nije sve gotovo. Uvijek postoji borba između dobra i zla u svakome od nas, borba za humaniji pristup životu, borba za učenje, borba za racionalnost. To nikad nije završena priča, jer da je završena priča s antičkom Grčkom, svijet bi vječno do danas ostao u dobu, ne znam, nija ljudskih vrijednosti. Mi smo doživjeli nevjerojatnu regresiju kao čovječanstvo koja je trebala, ne znam, 500.000 godina nakon stare Grčke. Dakle, ako neko misli da smo osuđeni na dobro i na progres, to uopšte ne mora da bude slučaj. Hvala puno. Hvala na razgovoru. Evo, nadam se da smo neke te zavrzlame uspjeli barem malo otpetljati, mada teško je u ovakvoj situaciji. U svakom slučaju, hvala još jednom. Naš gost bio je Milko Grmuša, pravnik. Vama hvala na gledanju. Vidimo se za 7 dana. Doviđenja.